Whaalawhalahi atu hanei he do tōla do walatala tutupu ke lata ia moi pūli he pōnei. Whakamua toko walu e tangata fōu kua pikisia ke ngangau kōwisi hongo fulumahiva mai he tau whakailoanga kōwisi ni ko maua he māmhea hoi ni awhi a ho lima he mahina te semo. Kua malikisi hake e tau numela kōwisi he mga honei ke he ono fuluma ono. Kua liu ni e tau ofisa ngahua moi whahe malolo seno ke hātaki atu ke tau tangata he motu ke muitua ke he tau hātaki anga kōwisi hongo fulumahiva kua puaki atu ai he whakatu whano. Hanei e tau walatala ia. Mai a lautolu toko walu nei, toko whā ne kua pikisia ko lautolu fuki koe tau pāsese mai he whakaleli hao whlei le whahitau pui kua moli a ho ua mahina nei a te semo. Ko mai longa fuki mai he tau whakailoanga i ne awhi, kua malolo mai toko tolu a lautolu ne kua maua ki hinga ngau he tau whahitau pui kua moli si kua mawese mai a lautolu he tau nofuanga pui pui. Tali mai he mahina masi he tau nei, ko e tahi seo walungu fulu tau tangata mga nei ko maua ai ke he ngangau kōwisi hongo fulumahiva. Tali mai he mahina o ke tapa he tau nei ne whakailoa ai whakatu whano kua tūtuku hifo, whalu he tau hātakianga puhala whenonga vēwo mai ki Niue, kua nā keitu ai whakaonga e CV-PCR, whangu fuluma wale tu la tō tuku whenonga mai ki he motu, kai whakaonga he mga honei e CV-anga Rapid Antigen Test, ua fuluma whai tu la tō whenonga mai ki Niue. Pese ni kua poa ki atu fōki e whakatu whano ke tui e tō pāngutu he tō pāsese kau mai ki he motu, kai iloa ai e PCN News nā kai muitua whalu he tō pāsese, mo e kua whiwhili ni e lautolu ke nā kai tui e tō pāihu mo e tō pāngutu ki loto he wakalele, koe mena ia si malikisi haki ai e tō tuaha mo e tō siana ke hoko mai e moko ki he motu. Ha kua malikisi haki tō numela he tō kaina mo e tō mga whaoa kua lauia ki he ngangau he tō mga honei, kua lauia fōki e whalu he tau whahinga hua whakatu whono. Lauia lahi e whahinga hua malolo seno he tau mga honei ha kua kū e tau tangata ngahua. Whakatu tāla ia BCN News mo e takitaki ulu whakatonu e he whahi malolo seno ko Gayleen Tasmania hangauia ke he tau numela kua hoko ki ai ke mga honei. Ahanei a Saraya Mangawa mo i tau walatala ia. Ke autulo te whai tapuka mole ne whakailoa i he whakatu whono, kua nā kaitua i hawhangi e whahi mua he whalinga ngāo, ha Niue fōu. Ha ko malikisi hake tō numela kōwisi he mo te mga honei, kua lauia fōki tau tangata ngā hua he whahinga hua malolo sino. Asi kua hike e mga honei e hawhangi anga, ke whahi lalo he whalinga ngāo, koe after hours mo emergency entrance, ke watua e mutolu ko manako ki kise ke kafo ke he whahia. Ka koe mana ke tau se mua e sivianga Rapid Antigen Test, mo e lea wai hong fumali me tō minisi, a tō mai ke kise ke kafo. Pihi e whakailoanga mai he whahinga hua malolo sino. Talahau mai a Tasmania, koe ngā hua ni e whahi malolo sino ke lali ke tauwhi e tau numela tangatanga ngāo ke ua tūpulahi mo e tō tolo atu whoki. Kai mai longa e tau mga whaoa ni nono whauloa tō lauia e tau tangata osi kua nono whauloa ke he mga whaoa. Uka lai ki loa mga honei, ko toko whiha mo le tangata tōtore. He motu ni ka moa ngā ngāo, ni oviko ngaia si whengani ka hae he uta me ke tā tangata whoki ka koe mga honei, manako mo tō ki kisia, koe uni hifo whakae nene ni ka hae tōnu mela, ka kano niha koa whita he whakamōli alo tōru ne moe ngā ngāo, si nono whataha me alo tōru ka ena, ka eke koa i whaitangata ni oviko moe ngā ngāo, loko oka moe tōnu mela tō tōru. Kisia whoki ni koe tō ka ena takitaha. Ka pētahe tangata ni ngā ngāo he lotu ka ina ia, ko i loa tei tō linga ni ke le lauia osi tō tangata whoki ka ina. Kasi kisia te hia mai he hala, pihia moe le whakaseno, ko i ka pētahe tangata ni ngā ngāo, ka eke kua nā kai mai ke tō tangata he ka ina, ke nofo kehi mai tangata ia ka haa mai alo tōru, tō tōtoro, ma fisi ke tōtoro i lotu he tō lotu ka ina tō tōru. Ka tunga na ia koe whakaroanga he whahinga hua, me tō puakianga ki he tō tangata, ka whai whakakisianga ki hinga ngāo si siwi. Koe tahana puhala i ki loa tonu ka pē mai he kā kia, koe vene kā kia, mo e whaura tō whakakisianga whoki, si siwi, ka eke ko whakamōli i whakailoa mai mea pihia. Kua manaki whoki e whahi malolo sino ke tau se whalua tau sivianga he tau mga hui mua, he ke kumi atu whoki ne ke whai moko ngaia ni ne nofo ke he whalu tangata. Kai na kai whai whakakisi anga ke he ngangao. Ke he whakatose mai he tau sivianga ne tau se ke he tau maanga he tau mga hukua mole. Taha ne mga hukua mole ne lale tō tōru ne sivi osta maanga ka tō tangata maanga.
si mita ki mga huia hako mena whaitoa ha mo tolu kua whitani he mo osi he whahinga hua tau tangata ne kua whaitoa ha ki ai sinona whata. Ka mai ke ngaia ni e whahinga hua mga honei, whai anonoanga whuke mo tolu ke whakaonga e PCR, ke lata moe whalu tangata he tau maanga ke heke. Whakapālanga random sample. Mai ke tamni hako te puhala ia ki te whakakia whoki ni koe hoki whenga ngau, whai whoki ngai e tau tangata i whafo, ei whai whakakisianga kai ko whitane e tupu e mako ki he halatola tau sino. Hai ei e whalu tau puhala pihia ne mai ke whahinga hua ki anono ki ai, moi fuafua pihia kai nā kai tau se tau rats tunga ni tau se tau turu he whalu mahina wa mai. Tala hau mai fōki a Tasmania ko kumi lang matai fōki e whahi malolo sino ke he motu ko New Zealand ki alo tolu e tau nosi Niue me tau ke kafo ke lang matai ke he tau mga honei ko ku e tau tangatanga hua he whahinga hua malolo sino. Hai ei whoki ni ha matoro a tuhi ole, puhi ha matoro a manako ki he tau tangatanga hua mai New Zealand, si kua whai whoki tei kua whakakise halo toro tau manako ki a mai, a moato ki he tau nosi, hai ei tau nosi Niue ne kua manako ki kua tātei ki halo toro he tau mga honei ki a mai ki lang matai e motu, pihia whoki ni mo e whauru tau tangata whoki tunga tau e whahe lab ki e sivi e tau tangata tau toro, mo e whalu e ke kawhu whoki. Liu ni e tau takitaki he whakatuwhono mo e whahi malolo sino ke hata ki atu ke he tau tangata ke mai longa e tau puipuianga ke le veki a tau tolu mai henga ngau nei. Mua atu ke muitua ke he tau hata ki anga health orders ka maua e koe. Ki sia ke he tau ngahu kua mole e le kua he na kai muitua e whalu ke he tau hata ki anga nei. Maua ngea ni e le kua ia, hai e tau tangata ni loa whalu ka hane na kai nonofo puipui he toka ina, si kisia lo tolu ni o viko, kai tahane mena ia kane ke lea ai uka lahi e whahinga hua mga honei. Ke te osi tonga hua ia, nā kai koe tau mena ke whakaseanga to tolu ki ai, kai ke ko manako to tolu ki lang matai, e ngangau, ke puipui e motu mahi ngangau nei si whakamare mole, mui tua la ke tau pokianga, si tau se tonga hua ke māma e whoke ka vanga he whahinga hua malolo sino. Kai ua whakauatu e uka ki hako totolo te ka hai ngangau si uka muia ke liu ki kumi ta tangata ni koa whehangai tata mo i ta tangata ia ni ko moe ngangau whakamare mole. Ai whakahau toka mai, tō mole ka hai ta mga hoi na nof pui ka koe lali na to tūra ke ua lauia alo tūru ne koa i lata ke lauia ka kano ni hakoa nā kai na nofo taha ka hawharu. Koe taha he tau pulotu he whakatuwhano ko Dr. Josie Tamate, ko maua e ia taha katoa whaanga tuko lunga. Koe takitaki he matakau ne whakahingoa koe Western and Central Pacific Fishing Commission. Koe whanoanga ne whakahongo ai ke he motu ko Vietnam he whahita pui kua mole. Ko whiwhili ni e lau tolu Dr. Josie Tamate ke takitaki e commission, ke he ua tau i mua. Ko ia koe tangata Polynesia whakamua ke takitaki e matakau nei, mo e whiwhine ke tolu aki. Mai ke ai ke tūtala mo Dr. Josie Tamate ke he Zoom he mamehau nei, ko ia ke motu nā ko New Zealand whakatali ke whinatu mo e Palemia ke taha whanoanga lahi ke motu ko Canada he whahitapu e ka hau. Hanei tu wala tala ia. Pehe mai a Dr. Josie Tamate, whia lahi a ia hako kisia pihia e whalanakianga he tau motu ne tūtaki atu ke matakau nei, ke whiwhilia ia mohalo tūla takitaki, nā kai whai hingoa whoki ne tuku atu ke vili ki ai ke katoa whaanga. Koe hangai takitaki, koe tangata mai he motu ko i Apana. Koe katoa mahuinga, moe katoa koe veheha e aipe ofu kai mokoina moe lona o lilifu he puanga ne kua moe kotofa ko fuake mai ke late mo nei na kai muka e ngā hua ka koe tuanga ke moatu ke whakatokatoka moe takitake te puhala ke ngā hua ke mitake hatu tōua tau ika longa mori e motu ka koe whiwhireanga ka koe hai e taha mana ne no koe hoi kupu ni we ka koe hambu moe fia ha moe hoi te kupu ni we upa deo ke kupu ni we mo nei ke lata me nei a kai no hoa ne au
fia moe ofu. Ke lata moe mana koe rilifu, moe ko tofa rilifu, moe ko tofa ai pehe koe ta mai no nui ke whakangari wa, ke hau moe tonga hua, mamafe tonga hua. Noa ne au e ono pihia ka e ono pihia te tangata, koe maike, ia me ke takitaki po ke ute no whaia, ke lata mo ue tau ne ono ki ai. Hapa mena no kai koe no wha muka muka, koe no wha ke vile wha he hape, moe ono ki he tau, no kai ni koe tau motu Pasifika, ka koe tau motu lalahi, tunga Japana, Korea, koe Amerika, ha whia halau tōna tu tutuara, ngā sia halau tōna halau tōna tu interest, si koe ngahua nei, koe ngahua uka ke whiwhiri, hape e tau tāanga ne hako, hape ko haine, ko mitaki, hape tau kakano ka hahakamna, tau whakatutālanga, ke haisia i tau mana ke laka moe hatu tōga tau koloa hitu whangasia, mo atu tau ikatuna. Koe matakau Central and Western Pacific Fishing Commission whakatū he tau ua awhi moe whā, moe tūtaki ki ai tōlungu whulumatolu e tau motu ne tūta ki he moana Pasifika, tunga e motu lahi ko Amerika, Japana, Korea, Indonesia, moe whalu motu foki he atu Asia. Lalawhi atu ki ai, toko hongo whuluma whitu e tau motu he Pasifika, ne matutaki atu ai ke matakau ne whahingoa koe Forum Fisheries Agencies, lalawhi atu foki ki ai Australia, New Zealand, mo tau motu ne leweki he kautūgo whalani. Koe matahiku he mahina Novema ke he hongwhuluma ono e tau aho. Kua whakamanatu ai e tau ngahua mo e tau ole ki he tau tangata osi he lalulangi. Ke whakaosi e tau mahani whaavale he tau tangata taane ke keli whakamamahi e tau moe tāmase e tau whiwhine. Koe tau le kua tupu he tau motu osi he lalulangi. Si whakisia foki ke he motu ko Niue. Ka pe he mai e whahinga hua leo leo. Ono ki ai kua tō hifo e tau numela he tau whiwhine kua hokotaki e tau le kua ne whai tupu pehe nei ki halau tōla tau kaina he tau e kua mole. Hanei e tau walatala iau. Mai ki ai ke huhu atu ai ki he takitaki leo leo ko Tim Wilson ke he tau puhalanga hua e whahe leo leo ki he tau whanga le kua pehe nei mo e tau numela e whai hokotaki le kua keli whakamamahi he tāne e hoana he tau mga honai ke whakatai ke tau e kua mole. Koe whakatai ki he ua e pasene he katoa he tau hokotaki ke whahe leo leo, he tau takitaha, koe tau le kua keli whakamamahi he tāne e hana hoana. Koe puhala ha motoro ke mua e tau numela halo toro ne kua pākia pehe, ha koe tau mahani vare he tau tangata tāne ke tau tangata whiwhine, ha koe tau hokotaki mai he tau tangata kua whakamamahi po ke pākia. Mai he tangata. Si koe puhala ia ni ne mei kia motoro ke loa ko hai ne whai le kua pehe ke he kaina haloto. Ko la toro ni ne o mai ki tu tala mo motoro mai hokotaki e mena ne tutupu ki a loto. Whatalanga motoro i tau hokotaki a motoro i lata mai he tau whakatupe. Si ka mata mai he ka matanga he mahina Iulai, si osi e whakahiko ha Iuni. Si koe tau nei, aila whedangata ne hokotaki mai ki au, Oke, whai ngahua nei, kua whai le kua pihia ki aloto. Koe tau moli, ue pasen, he tau hokotaki a motoro ne tā ai ke he le kua nei, ke tau mamatua whiwhine, po ke tau tangata whiwhine ne mua e tau pākia mai tau tangata tāne. Si pihia fuki mo e tau ki mua. Si wha mahani ni ke pihia ke ue pasen he tau hokotaki a motoro, ha koe tau leikua ki tau mga whaoa. Koe mahina kua moale foki i ne whakamoli ai he whanau ke pole e tahamata whakatu whanau fōu ke pui ai e tau whangalekua pehe nei. Moi pehe e takitaki leo leo koe mana mitaki ke whai mata whakatu whanau whakamahino ke he tau lekua pehe nei. Kai mau ngai ani e tau puhalanga hua he whahinga hua leo leo ka maua e tau hokotaki. Whauka foki ke kautū ke he whakawhilianga ka nākai manako e whiwhine ke tātu e hokotaki ke he whakawhilianga lahi. Hoi tola i mahuinga e ngahua nei he lalolangi katoa ki uta kehe e tau mahani vare mai he tau loto kaina ke whakamamahi e tau whiwhine, whakamamahi e tau whanau. Mai longa fōki a mato, hoi mena fōki ka haka tupa hake e taha tama
ke loto e loto kaina ne pihia ka hai e matua tani po ke tā tangata mai e loto e kaina si wha matutaki ni ka hai tau mahani ia mai mga whawahana ka pe he whai hoana mai whai tama. Se manako mo tūri ke whakaosi e mahani ia ke loto e tau loto kaina he mga honei ki ua whakaholo pihia e poke ua matutaki pihia e tau mahani he tau whanau nei tupu hake mai he tau kaina ia. Si oli whakatoko lalo ni au ke he tau rangata nei kua manako longa matai. Ai pehe ko ute au kai ke whakawhirianga, kai manako motori ke whakausi e mahani ia, si manako whoki a motori ke longa matai. Me ke motori ke ngahua mo e community services, po ke ngahua mo e whahe marolosino, po ke ngahua mo e tau ako ke tau maanga, ke kumitaha puhala ke longa matai aki ke mga whawa ki utakehe e tau mahani vale pehe nei, mai he loto kaina. Kua mana ki fōki e whahinga hoa leo ke whakawhanua atu e leo ke he tau whakakuanga kua tau se pauanki ke he motu ko New Zealand ke lata me tau leo mai I Niue moi atu kuki ai lani. Puto I ai fōki e tau whakakuanga ke lata me tau whangalekua keli whamamahi he tau tāne e tau hoana. Mua si tau tangata ngahua he whaingahua nei tau whakakuanga ke tau puhala ke tau si tau kumikumianga haloto. Nā kai ke he lahi e kumikumianga ke he mena pehe nei mo e taha le kua fuki. Si hai aloto e loto matala mo e māmanga ke tau puhala ke tau si tau ngahua nei. Kai fia fuki ni au hako e lahi ngahua motoro mo e whaingahua leo I New Zealand. Si kua tālangi paua ki taha whakakoang ke lata mai tau leo ni nanofo atu ki e motu nei pia foki mo atu motu Cookie Island. Ki o hifo lotoro ki Porirua, ke o ke he Royal Police College, moe tau whakakoanga. Si taha vale tau whakakoanga ia, ke tau whakakoanga ki tau puhala ke tausta kumianga halotoro, tau puhala ke tai tau hokotaki halotoro, ke langmatai ki ke he tau ngahua he motu nei. Lahi e makaukau me lot matala I tau whanau aonga he wahenga whā mo e wahenga ono ke he aonga tau whanau I ki he motu ko ki sian ki ai ke taha he tau hokotaki ke tau kumikumianga he tau aonga he tau whanau I ki ke tau motu he atu Pasifika ne whahingo ai ko e Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment ke he tau uawhi uafumataha ko kumikumi ai ke he tau mahifi ke he totou tohi tala mo I totou numela ko ki sia ke he fōki e mahomo atu mita ki he tau whanau whiwhine whakatai atu ke lautulu e tau whanau tāni. Ko maua mai e tau kumikumianga he Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment po ke peona report ke lata ia mo tau uawhi uafulumataha. Mai he tau kumikumianga nei ko ki sia fōki e mahomo atu he mitaki he tau whanau whiwhine ke he tau whakakoanga whakatai atu ke he tau whanau tāni. Ko mai longa fōki e malikisi hake pasene he tau whanau he tau fufuta nei he alau tola tau whakakoanga ko mua ati mitaki he tau uawhi uafulumataha ke whakatai ke he tau kumikumianga he tau uawhi hongofulumawalu. Ko e Pacific Islands Literacy mo e Numeracy uawhi uafulumataha ko e kumikumianga laulahi whakamua anei ke he tau motu he Pasifika ko e kakano ke whai māmanga ke he tau whakakoanga numela tutou mo e tohi he tau whanau mua atu ke he tau mga aho ka masimas ke lea he tau lekua tupu whakaofo tūngai ngā ngāo ko visi hongofulumahiva. Ko whakakisi ai tau manatu whakaue mo I whiawhia he iki pule he patanga he tau whahinga hoa mai tau tangata mai whahi whakako tama lilifu ko sauni tonga tule ke he ulu whaiaonga he aonga whanau I kiki ko Carol Edwards mo tau whaiaonga ke he tau malolo he tau whanau he wahenga wha mo he wahenga ono. Pehe mai fōki e takitaki he whahi whakaako tama Bertha tonga hai, mai he tau whanoanga mo I tau mamatua he whahi tau pue kamale, kua whakamōli e lau tōlu ke whakatū mau ke langamatai tau whanau tipihia mo I tau whaiaonga ke he tau whakakoanga ke tū mau e mitaki he tau hokotaki ka maua mai he tau aho I mua. Tō taha mitaki he tau hokotakia ke he tau whanau whakaako he aonga he tau whanau I ki he motu. Pia ni foki mo I tau ngahua oka he tau whaiaonga mo I tau mamatua ke late me tau whanau. Ke whalo wala tala foki, ne me longa nai e taha mawhui ke toase ne tō ko lau ia mo e lutu whakatoase motu ke he pongi aho tapu e kua male ke he uafuluma 5 minute he male e mta hola walu he pongi ne tō ai e taha mawhui ke ono poini hiva e tau fuafuanga he malolo taha sea uafuluma fitu e tau maila
ke whai tonga ha upulu motu ko Samoa. Nā kai laui ai motu hata utolu ka langona i lutu he mawhui ke ia. Hanea Saraya motu walatala ia. Koe mawhui ke ua ki hanei ne longana he motu ke lata mai tau nei. Pese ni he na kai whai whailoanga e whahinga hua le kua tupu whakaofo ke he tsunami ke hao tapu kua mole. Kai kua mai longa i PCA News e whailoanga ne kua tuku atu e lautolu ke he mga hoia kua pāme na kai hawhangi tau halatahi. Ke hawhiawhi tapu ne liwa e whahinga hua le kua tupu whakaofo whakailo atu ke he tau tangata he motu ke he tau wholinga pepa kua liu tuai e tau halatahi ke he hawhangi. Kai mai longa ke nonofo mau tau seuse mai longa foki kua nakai i loa mahino e tau peau he tahi ka osi e mafuike. Ke whahi tau pue kua mole ne kua hoko mai pauaki e taha tangata ke sivi e tau pū whakatangi lahi ne whakatū pauaki ai ke he tau maanga he ke whakatangi ka whai ongo peo tolo tua kua manaki ke hoko mai e ke motu ne whakailoa ai i ke he whawhonga papa he ofisa mai tau le kua tū whakaofo e tau whakaholoanga nei ka mata ai he ahongo fua ki whakaosi ai ke atulo te whahi tau pue kua mole. Mai longa i PCA News koe tau mga ahu kua mole he tuloto pō he awhalaile aho hongfluma taha he mahina ha Novema ke he taha mafuike ne tō ai he wahaloto he motu ko tonga mo Niue na kai tangi e tau pū nei. Kua tokolonga i tau tangata kua ngō koe hāne na kai ngā hua i e tau pū nei ke langana he tau tangata i le kua tupu. Koe pō ia pe he whalu ne nonofo ki a loto alofi na kai langana mita ki a lau toru e pū ne whakatū tata ki halamahanga na kai mamau lahi kai na kai longona. I loa i fōki kua whai mngaho he na kai ngā hua mita ki e tau pū nei, ke he whiha i tau to hoko e ngā ngāo ko visi hongfulumahiva. Kumi atu ke he takitaki leo Tim Wilson, mo e pehe mai a ia, koe tau seanga ia e tau kumi anga, ke i loa mooli koe hengoa e tau le kua, ke he tau pū tangi lahi nei. Kua lewa e ngā hua mo e whakatangi e leo taongo Niue Radio Sunshine ke lata mai motu tali mai he tau tahi awhi hiwise onu fulmawhitu. Ke whahi tau pue kua mole ne whakahoko e taha whakakuanga ke lata mo lautolu tu tangata ngā hua ke leo taongo mo lautolu fōki e tau tangata ngā hua fō kua manako ke ngā hua ke leo taongo. Koe tau whakakuanga nei ke whakaholo ki mua e moi asi hake halau tūla tō ngā hua ke lata ia moi leo taongo. Takitaki ai e ina wakaafi mai he Pacific Media Network e tau whakakuanga nei. Mo e kua kisia ke he whakakuanga nei e whalua tau puhala kua mai ke tau tangata ngā hua leo taongo ke mahomo atu ki mua i mitaki he halau tūla tau whakaholoanga ke he Radio Sunshine. Tolo e matapatu manatu ha ina wakaafi ne kua whakamama ke he whakakuanga ne ka mata he ahua me whakausi aho lotu he whahi tapu kua mole. Whakamua ke whakatumau, ke waki ke whai whakaholoanga ka kano, mo e tolu aki ke mau tau seuse e tau whakaholoanga nei. Pehe mai hukui takitaki ha e PCN e sta pāwihi, kua manake a PCN ke whai whakawhauanga ke he tau puhalanga hua, he Radio Sunshine ka mata mai he matauho he tau ka hau. Koe leo taonga whakamua ha nei ha Niue, kai kua lata ke whai tau seanga fōu ke whakawhiawhia lau tolu wa whanonongo ke he leo taongo Radio Sunshine. Kai ke na kai hiki ke whanonongo ke he tau leo taongo ke he tau motu i whāwho he talahau mai e pāwihi. Lahi whakau e ke he tangata whakaako ina ngalo whakaafi, koe taha he tau tangata ngā hua leo taongo ha Pacific Media Network ha New Zealand, mo e taha he tau ngutu whakamatala he whakaholoanga leo taongo Island Time he 5:31 p.m. Kua mea ke ia ke fua ki hana tau loto matala mo e whakakuanga ke asi hake tau ngā hua he tau tangata leo taongo. Ko ia fōki koe taha he tau tangata ke he board ha PCN, ne whakamau he tau nei mo e taha he tau tangata whakapuloa mai whakamua ha PCN, ne kua leawe ngā hua ke he motu. Sipihia ha tau tōlua tau walatala tutupu ke lata ia mo i pūli he pō nei. Matutaki mai he pōtuloto ke lata ia mo tau walatala tutupu whakaperitania mo Saraya Mangawa. Kai tuku atu tau ui whakamonuina ke he awhiawhi, monuine pō, nono whai.